Myanmar Burma Yugnala Shungzin Mangzu Natun Sobodan Tagbu Motik Wala Ninshekering La Kunzin Chumbe Jungje Su Resadabe Nimo Tagbu Makte Yi Sewan Zentro Chepsi Ngolu Chinda Chuchik Yayung Wendu Di Nala Shungzin Mangzu Natun Sobala Yaga Chimbu Tobi Yuegang Tagbu Makte Yi Wendu Nala Yosu Luti Ki Nezu Sabji Chung Yuluki Junzu Chede Lochikering La Tagbu Zata Maktim Gondom Chepsi Diga America nala sinzi jo baden ki ari shung ki balme thola tamra chidin na be sichu tita taja girshim na gu chagre je sungapsi sinzi podang ge sergo tungchi jam jen saki ke sungde The United States, I should say, removed sanctions on Burma over the past decade based on balme nala mangzo chosu ya ge don shimba tita shir zine debe lu ju nala America yudi thola benjo tamra tita chindu napsi Yilanya taja netang la gyundo chimbu chimbe genki nganchu sichu di la kershibdang temin kungi ki chadab laklen takyo chagshi. Wanyang yanang ni barme makdi tang nyenden chewadang yu di tola benjo kin dondo chimbu tonggen ki yegab zo ti imbatang. Tariki nezu di telam midunbe genda tida setab wansam che gugre je be reguzam chimado namepshi. Wanyang loshir ishi yuka tunzo ki barme nala deyu chok changme chumyo dang shinjiki ngone Gyunden netang ngasur sudab jegube rigunang yuja sungapshi. Sidun jeshiba ki barme chagbu shungsi zentroshki nezu dini Amerike sinzin joba rin shungki Asia nangla mangzu rangwangki rinatida talbe nangyu di chinde sichugi dubje miyu kajin shigla zinbe zadun di tola sudab jegube tuji chayorichi juguyapshi. Zamling nyamche kezogi jikib chungji Antonio Guterres choki barme nala sidunki utika zinsung chebe nezu dini mangzo gyurchogi lengugi tola tobo chenpushik reche sungne chagbu makti shi gyanyong wendu jumche la ngwenzin zigur shu kwebe bugu naayapshi. Zamling nyamche kezogi jinsapa Stephen Doya Richki sungde. Mr. Guterres said he expressed his grave concern regarding this declaration of kezogi jikib chungji chogi nencho nangdun tu ngalo nidong yishtambe chinda chukchige wendu chenpo di nangla shungzin yanyong mangzo nadun sobola yega chenpo tobal teyi balme mangzo ki mangzo gyurchoge lengui ki dolam di tola dunkyo chekyur rendu di tsengu yoba tela zigur ngeba tu shukugre che sungyorche. Deshin Europe yuga nyamden ki chisi zonzin Joseph Borrell ki tudey teke tola balme chagbu shungsi zentro sheba de la ngogo gyuncho shukche nangde shungki uti zensung cheba de da chayadu lojo dang wendu jumche la ngonzin che gu re che riguna yopshi. Roshel Asia nala pedang sansam sandi yinbe nangcho tenibe mibur chebe geka Myanmar ram Burma yu di jikdong kubja shibju shabke lola inji wangyur kogona rangzen tobyab tang. Dena jikdong kubja chuchur rangina nidong chui pardu chagbu magde yi gyamyen ke wola sewang genzimbe chagbu guti kaaki yegabki chabsi wangyur che yopshi. Jikdong kubji yaju gyabkyane kubju tambe pardu mangzu rangwang katodo tabzu lengu gyuntu nabe turingla gyanyong mangzu natun soba de la gyanyong wendem ki yega chenpu tobi yogyang mimanggi wendem chebe chozo tumi nam zensung zunchu che de chagbu sewang gyunzin che yopshi. Tenden Burma yugi rangwang tabzu ki lengu ki uji tamba Makchi Ansan ki semu Ansan suji yi mangzu tönye ge lengu di uti nang de gyanyong mangzu natun soba uti do wendem chungbatang. Tama nidong chui lola balme makchi tan shuwa yi shibe uti sola sewang zidro nang yu sera di nangba jesu nidong chunyi ge gyanyong wendu di nala jam Ansan suji ge uti be mangzu natun soba la yega chenpu top de yegab di shibe uti la wendem chungwebchi.